Shalom. Penahuat Makimisa de Tadabaina. Speedy recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J.S. Riven. Israel Isaiah Aaron Sibius. Speedy recovery for Victoria Engku dan Matthew Dangatil. Speedy recovery for Alicius Sipanal. Speedy recovery for Vera Peter. Special intention for Dian Jason Loijin. Thanksgiving and complete recovery for Brian J. Loijin. Special intention and thanksgiving for Wilna Musa. Isambayang datadabay nunogi ovitan tokau kaduduwa di Monjilin di Simon alias Angelin. Bernadette Kiluk Dompok. Peter Polo. Emmanuel Cristo Mojekon. Silverius Kolingay. Stephen Giniti. Freddy Boyong. Gordon Freddy Boyong. David Law. Caroline S. Binting. Hardy Henry Mansa. Emily Jombin Siap. Maurice Chitamil. Clifford Maurice. Roland David. Maurice Jingguli. Winnie Lee. Stanley Ilut Maurice. Agustin Boguli. Julian Joyliting. Winston Wilson Abel. Thomas Kondu. Margaret Kulian. Philip Sipaun. Angela Amoy. Robert Patrick. Eugene Lido Mojinol. Paulina Inau. John Mojiun Siga Christopher Chiu. Christiana Chiu. Paulina Inau. James Majanau. Boniface Cinggulam. Joseph Cinggulam. Josephine Bentalun. George Tanggalai Majutin. 1 year death anniversary today. Prudentiana Komili Kolinsing. Veronica Kunihing. Gopre Puvok. Rafael Benedict Puvok. Stella Puvok. Roland Puvok. Helen Hoyvin. Lijanggun. Benedict Puvok. Benedict Puvok Dulani. Arthur S. D. Simon alias Chester. Sibina Sinanggul. Terence Thomas George Matthew. Thomas Minok Adang. Arthur D. Simon. Matthew Jipiu Majawal. Rita Benjinin Makajin. Cecilia Jitinin Makajin. Benedict Modius Cipiu. Melissa Joy Michael. Larencius Malitam Kian. Hilda Moikin Boguan. 4th death anniversary today. Magdalena Motijam. Paulinus PG Sikalu. Mary Songkulia Moduya. Paulinus PG. Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohyungan.
Idngan di tama, om di tanak, om di spiritu tabitwa. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om iko kinabani kiningan, om iko pisan di spiritu tabitwa, miyampay no Diyosu sa viavi. Tapi na ngavi, kano mga akong dadoso ngavi datakaw, om kapapotaw da nadidataw sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunzo, day di kinaingan tabakas, om day Diyasu ay tapinay ngavi. Do nakapamidaw so koso, id pamusaban ngavi ko, amid boss ngavi ko. Idunu inayman ko, idunu iaw ko ng azan damimang. Mazado hasa ko, mazado hasa ko, mazado hasa ko tagasokoso. Itinapogi damakinsian so di Mary. Iobitwa paintihambus hahangay. Sa viavi ditasab om sang tingabi. Om Diyasu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Doy di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyan na nadari datakaw ikiningan tabakas mamohyong dadaw. So ngabi datakaw. Magabit datakaw day kapasason sa ladyol. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang? Panak na dagay sumambayang si koy ay Tuhan kiningan sa. Di kon sikan tamoy mo do pinatak sandi day diyaw. Tupoy pano iti kasanangan aw apupusan do tumampuan miyampay aw katotod di santimpun do sa viavi i abasi. Mazadi Tuhan Jesus Kristus sa tanakno. Imamama siya mamalinta miyampay diyaw idi kapisan di spiritu tabitwa. Kiningan montok so hihinaid ay so kapupuson. Pambasan mantar di bukoy so do Makabes. Ihahansanon ngavi dilaja Antiochus, ipoposonsog di kapamazadan, minikot dari kakadasan tonini domodien. Domonu di tuhun ngavi Israel do papohubuk. Ogumu tuhun Israel tuminimong penhimput deho, nga i matatias, om itanakusay ngavi daw nopo, nga minimang pidan. Dadi minobos dadi matatias ihansanon ngavi dilaja doka izyaw no po nga buan pantangon tuhun tindama iditi kakadasan tonini kiva tanak kusay no ngavi om pinay kusay no ngavi domonokodung diyaw imang no dadi do ikoyso dominsomok tumanud di kotulan dilaja miagadi naiman di savyavi di tinaw dibuan ngavi di Juda, di nototo dis ngavi id Israel, id Jerusalem. Izyaw tanak kusay no ngavi, puento bonmay, dopoy ngamong ditambahot ngavi dilaja. Izyaw itanak kusay no ngavi, pantangon may, miyampay amas piyok, tutungkap togumu. Pinopod di matatias ioho daw, opotu i do suminimba. Sundong potu do nung potitikit tinaw, pengizon idi ko pemolintan ngavi dilaja, do mimozo disido, toisoiso do mamazada di ugama ditakyaki di, do tumanud de di ponu ngavi daw, nga izo itanakusay ko ngavi, tompinay ko ngavi nopo, nga kakalpo do tumanud, di batos do takyaki nga vidagay.
Syurga umuhig dagay do mantad mamazada di undang-undang kotulan ngavi di. Kokomoy dadi pono ngavi dilaja. Au zikoy tumanud di. Au zikoy may humindaw mantad ugama dagay sondi do kuma devanan toy doit gibang. Di napongono di isido do mobos. Songuhun jahudi minintutuk do sangingintong o savyavi do papahubuk do kahubukan do idi altari di modien tumanud di suat punu dilaja. Untuk kito di matatias iti huminasu o ginavo di sido no uzog gisom do di tuvo do tundun do daw pinobus di sido i kohohodong daw poen tunud. Tampono isido do i tuhun patazono isido do i di altari. Untuk ponogi di do pinatay di sido ihan sanon dilaja idoyho do poposonsog do kahubukan hopuo no di sido i altari. Id vinakas kinavo daw do montok di undang-undang minimang isido do miaga diniman di Penias do huminavan di Zamri tanakusay di Salu. Dadi duminapas i matatias di kakadasan tonini mi gizak do opod kozo. Potumbazay do humabus tumanud dogo opoti tikid tuhun ikiva vinakas kinavo do montok di undang-undang tuman do tumanud di batos. Dadi minogidu isido miampai di tanah kusay ngavi daw do di konuhuan tongonini minamazada di savyavi kotos doiho. Idi kakadasan tonini id ditino do ogumuin no puso montok kobasian kotuhidan do minunduk de di kotogisan tuminimpon doiho. Ibos di Tuhan. Popokito zomay do kaponomposisan di kinengan do di ohikozo. Ikinengan do kinengan ngavi di Tuhan, nokobos nokopomoho di tanah, mantad di hisaon di tadaw, gisom do tonobondi, humabus do vinanus, penggonop di Zion, mimang babang isido. Tinda po idumanganku o tuhun ko ngavi, i minonodo debatos mampai dogo masa do kahubukan. I tavan ngavi papabal do kotuhidan daw tu isidono ikinengan i momimbi bisala. Pabalazo o kahubukan Diyosu do kaponong katohuadan de kinengan patakono di sido ikahubukan ngavi pinohuduk batos Diyosu. Momoho de dogo idi tadaw do kondasaan. Papagabas zomay Diyosu mamantang komay dogo. Kada pokodo o ginavo nga videozu do tadaw bayno nga pokinongono dadi oho di Tuhan. I Tuhan miampai Diyosu.
Pembahasan mentadiabal tabasi tabitua sinuat diluk. Di nakadimpot no di Jesus do id semok di Jerusalem. Nakoykot id di okito no di i kakadazan tagazo. Pinotuan di sido i do lamaw ngavi minabos. Nung isyaw pada i nakalati do ontok dititadaw di abal do pibabasan. Nga odoy podi pinohosok i do mantad mato nungabi. O iso timpu maso namikot do ontok i sangod nungabi. Manui dong may do kutang ngabi do poin hiput diyaw. Ontok do momohiput may izihot diyaw mangaput diyaw do id potitik itisan. Papataw may izihot diyaw di tanak ngabi. Id suang di tobon no ngabi do di tanak. Aw may maguhu izihot do tongoyso. Aw may maguhu izihot do tongoyso batu do poin tampak do tiso do suang no. Sabya biditi do sabab no do aw ko minangintutun di kosibatan no di ontok patako di kinaingan i. Iabal tavasi di Tuhan. Tapi na ko ngabi mentok i pamusaban toko teka renungan toko do tadaw bayna diti. Pagumu ipatakon daun pemagunan kumanda toko. Jadi iso at tawaran isa toko mamihi sa mono ipatakon daun pemagunan na po nga kagumuan ni kagazat na ginabo na toko. Nadi, ohivan toko, dati minamangon. Kibanagi dati do, sabab no di titak tay ko tahuad daun pamagunan, zadaan toko, i katumbazan na toko. Tapi id pambasan, koiso, do makabis ita daw bayno. O ngaw toko, pengkuwa i matatayas. Sunguhon i hahansanon ngabi. Pengkuwa isido do paintatap o ginabo disido. Ano ka disido? Suminimba. Iladya Antiochus. Sundong patuda nuno patitikid tinaw pangizon id di pamalintan ngabi di ladya do mimazot di sido toy sayso do mamazada di ugama di takyaki di do tumanod day di pono ngabi daw nga izo itanakusay ko ngabi tapi nay ko ngabi na po nga pakal po do tumanod di batos di takyaki ngabi nagay. Jadi iso pamusaban montok na toko sabab di sontop di patakon kumada toko tamoy mo kagazat na ginabo isa toko mamihi tapi nay ko ngabi ingko toko da mamihi ikasanangan tay ko tumandod na ako ikandak na kinaingan tay ko paingko toko da mamihi idon pamagunan, tay ko idon kiningan. Nadi imatatayas, minamahid na kiningan. Point tatap, iginabot na sido, da tumanod di katumbazan na sido sandi. Jadi sa manu tapi nay ko ngabi, katagubang toko, da kabahingkangan, da mamihi. Nadi isay o ano ikamazan do priority na toko day
kapasusan na toko. Nadi abal tabasi nagi ipinapayha na toko. Nakadimpot Jesus Jerusalem. Pinatuan di sida do lamo. Teka kamazan na miniyad Jesus. Akon ko ikamazan do not so much distraction temple of Jerusalem nga kita Jesus sangkwa adaan ituhon ngabi do Israel. Jadi kita isida kaundasan demikot. Jadi mentok na toko tapi naik ko ngabi. Mungkin may din na bawas ko dito, no? Agumo kabahingkangan dati do tagubang toko di kapasusan na toko. Ang paing ko toko do tamoy mo do paing tatap ipihi na toko. Say opihi na toko ano teka priority toko di kapasusan na toko. Jesus minya di sida papakita do kabinsianan di sida pamitanan kumada toko papakita iginabo di sida inapano do kabinsianan paginaban montok na toko. Jadi no idmisa tabito aditi tayo mo toko Jesus napano na kabinsianan napano na kaginaban umada tuhon ngabi disido umada toko nagi jadi kano toy mo toko Jesus da media da Eucharistia tabito aditi. Azo na Tuhan kiningan do sabi binangon tumazada ka vosyano nakotay mo sikoy di lo tita kon sa diyaw. Tuvadi tana kalaja do hongon ngabi do tinaw tuhon. Dumadi may iti montok degay di lo ti do kapasizon. Azo ko na Tuhan kiningan da sabi binangon tumazada ka vosyano nakotay mo sikoy di hing anggur takon sa diyaw. Tuvadi ko vas anggur kalaja do hongon ngabi do tinaw tuhon. Dumadi may iti di tinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko Dios ngabi, o tay mo nadada di kiningan, itama tabakas. Panak no, oy Tuhan, sumambayang sikoy do nunu itakon sa. Idi kita di kolajaan no, magano na da mentok degay di grasya do pointakson di diyaw. O magano mentok degay di baba do kasanangan ay so kapupuson. Maza di Kristus Tuhan sa. I Tuhan miyampay di Yesu. Poin sa vato o ginabong ngabi di Yesu.
Kano manak da ko panang katahuadan ngabi da di Tuhan kiningan da toko. Totoo tapot da katunod otuhid iti kalajasa kapamasisan sa. Tamoy mo inambono po da manak diyaw da ko panang katahuadan ngabi. Oy Tuhan tama tapitwa. Kiningan tabakas koso aiso kapupuson. Tu ontok itanak ngabino nakotagisas. Moginso sa dumaza do doso. Maza diza di tanak no di kuasa di spiritu. Tinimong no bago isiho day daw sandi. Do tuhun ngabi. Matuidong sa bahagi iso maza di kapisan di kaintahuban tapitwa. Minonodo di tinan di Kristus di panambasangan tagazo di Espiritu tabitwa kaintahang nada doy di kazan do kabahan no magihahapaw sa bahagi do Iglesia. Omingkano, id kapikawangan miyampay di tinimungan ngabi huhumazo do tasab ngabi mga zo si kay diyaw miyampay kandasan papabal si koy. Obitwa, dito. Ototapot obitwa ko oy Tuhan, itabud da sabiabik obitwahan, itinapogi. Do dizono da obitwa, ititak ngabi, sumambayang sikoy. Mazada papasondot di spiritu no da ditingabi. Miaga bohobow umatu. Moy do ada dida itingabi, do montok negay. Di tinan, omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpo da niman patabusa isido nasaga ko da suminuang daid ko da sandaw. Minagano isido da lauti minanak da kapanang katahuadan ngabi. Minangakib di pinapatak di makikiiya ngabi daw mos. Anuo iti sabiabi ko pangakan na diti. Tuitino itinan ko. Ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk napongoy makan min susedap. Nano di sida isasabano minsan pada minanak da kapanang katahuadan ngabi. Pinatak di sida ida di mokiki iya ngabi daw mos. Onuo iti sabiabiko panginum naman taditi. Tuiti no isasaban di sa ako. Iza di batos kababago aiso kapupuson ipatunguan may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapahiyangan daw sa ngabi. May na iti daid kan daman dago. Katapatan tahom lati da katumbasan. Itinapogi, do masos kay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti do kapasuzon, mi sasaban do kapamusuzan. Manak do kapanang katahuadan ngabi, do nagitan sa kay diyaw, do kapadan di do bangano manampuan di diyaw. Ahudok ko sa isikoy, do sumambayang, do magi da di tinanom sa di Kristus, timong sa kay nadadad iso maza de spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan, i-eklesia no, paitangkop it patatangkop da pamagunan, obito no sosido da di kapanuan da tahuad sa kaday,
Sangavian miampai di Francis i Pop dagai, Om i John i Bishop dagai, Om Saviavi di Fadangavi. Ondemok nogi i tapinengavi dagai, inong kaodop i di kahansanan di ketungagan. Om Saviavi inapatai i kosiananu, taimo no i ziho di ninavau de vosnu. Kosene dagai Saviavi semembayang sikoi, demi ampai di hahangai tabitua Mary tina di kinoengan. Sankti Joseph sabo de sido, miampai di apostol tonga bitua, Om Saviavi isangti, ina kapopon sikau diau idpo Om pusda umulan ngavi, kanu sikinada di kevosian, di dumadi di sepi tumungkus ngavi, di keposizan selajur, Om mengazau, Om membantuk diau, maza di tanakno, Jesus Kristus. Maza di sido, Om miampai di sido, Om i di sido, oi kiningan tama tafakas, idi kapisan di spiritu tabitua. Sa viavi kabantugan Om kapantangan nga diaw no, montok sohihinaid, aiso kapupuson. Dari pono di mamamasi Om noog masada kapangyaan po kiningan, katamazikoy dumabos. Tamasa i surga, kapituan o ano, mikot ok pumalintano, hisap no ay man da itana, nyaga da inka na i da surga. Takpa da gay kita daw diti, law ti sa to sasang daw, ang pahyong sikoy da hasa nga bidagay. Miaga da gay da papohyong di santap mamuhasa, mabandagay, Ramada sikoy o pito doy kay basatan nga pagkabaso sikoy no mantad talahat. Pagkabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy do mantad potitikid talat. Patahuad no da manak da pibabasan ita daw nga vidagay. Do mazadi sa kaday da kosyanan no. Pagkabas ka na dato moy mo do mantad doso. Ang point ang pasi mantad sa biyabi ko susan ginabo. Damaso sikoy, poingandad di kahansanan no bituhan, Om di kay katan di mamamasiza. Jesus Kristus. Hoy Tuhan Jesus Kristus, iminubos de apostol nga bino, pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso, kada intong de doso nga bidagay nga day di katubasan de eklesia no Om katahwad no de manak da sida da pibabasan Om pisan i katanudan miampay hisab no imamamasi mamalinta montok sa hihinaid aiso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miampay Diyoso tamay mo. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Intangay i domba di kiningan, intangay sido i mangidu di doso ngabi di pamagunan. Abituan no, i sontob oho de di makan, min susadop di domba. Ay Tuhan, sa mi padan dah patut kada sumusut itap ko. Bawasan na po ay bos, mingasan may kadodo po. Itinanam sa di Kristus, magabit at ako, day kaposizon sa ladjul.
Ano sumambayang nakabagi si koy ditak ngavi do diti katapatan tahom lati tabitwa. Ahudok koso do makinsian diaw oy Tuhan do nunu pinunuan di tanaknu dagay do mimang id kandaman do disido magawit na dadagay do kasunizon id ko ginavan manakaday. Maza di Kristus Tuhan za. Kotabian, gugumampi di mananabos, sabo di hahangay tapitwa meri. Pinatak ikningan, tanak tontoy son daw. Daydiaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw, miyampay diaw na dadi Kristus datuhon. Tabitwa Joseph, daydagay panogi. Pakitanay diaw sondi do songhun tama. Amabito sikoy de lahan da kapasuzon, pakianway sikoy da grasya, kabinsyanan sinyo, mahigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, ibalakati kiningan tabakas koso, itama, amitana, di Espiritu tabitwa, sumundot na daday Diyosu, tumimpon miyampay Diyosu, so hihinaid. Amen. Ugad no pabalo no, iyabal tabasi, di Tuhan.